Danas smo započeli prvi zajednički izazov za oktobar, hodanjem do zdravlja. Pozivam te da nam se pridružiš i da se aktiviraš, poboljšaš svoju kondiciju i svoje zdravlje. Sutra izmeri ili preko aplikacije za merenje koraka koliko koraka praviš ili vremenski u minutima koliko minuta svaki dan hodaš. Onda na to dodaj još 10% i to je tvoj cilj za sljedeću nedelju. Na primjer, ako prosječno svaki dan napraviš 5000 koraka, na to dodaj još 10% što je 500 koraka i tvoj cilj za sljedeću nedelju je da svaki dan napraviš 5500 koraka. Sa druge strane, ako meriš vremenski i prosječno svaki dan hodaš 30 minuta, na to dodaj još 10%, to je 3 minuta. I tvoj cilj za sljedeću nedelju je da svaki dan hodaš 33 minuta. Od ponedjeljka se svaki dan trudi da dostigneš svoj cilj. Pridruži nam se u Facebook grupi Blistaj svaki dan, gdje svakog dana dobijamo dozu inspiracije i motivacije i delimo svoje iskustvo sa izazovom. Pokreni se, srećno sa izazovom!